Kitabu cha Watawala hivi mlango wa 15. Jehoahazi anatawala Israeli. Kaizanguka mirongo 2 wa Joashi mwana wa Ahazia mtawala wa Juda. Jehoahazi mwana wa Jehu waanza kutawala Israeli kwa Samaria, na akitawala kwa miaka 10 mifungahe, akienda mai mbele za Bwana kwa kutoa dhambi za Jeroboamu mwana wa Nebati ambazo waenda Israeli ili maziende, na kazirichire bule baikoroza Bwana zikuka zuluza Israeli na kwenda muda mure, akiangiza mikononi mwa Hazaeli mtawali wa Aramu na Ben-Hadadi mwana wa Hazaeli. Ndio Jehoahazi akimvoya Bwana, naye Bwana akimsirikiza, kwani wao na mtawali wa Aramu alishokana na atesa Israeli. Kwa vivyo Bwana akiipa ngokoli Israeli na yakekombola kula mikononi mwa Aramu. Ba Israeli makiishi mizini mwao heremarisho kala makiishi hochahu, ela hata vivyo kama zirichire zo dhambi za nyumba ya Jeroboamu ambazo waihende Israeli iziende, makiendelea kuzihenda kiza kiguzo cha Ashera chaendelea kurungarara mo Samaria. Jeshira Jehoahazi karisalire kitu asao kalahirika farasi 500, magari 10 ga farasi na shikari 10,000 kwenda na magulu, kwani mtawali wa Aramu weraza ononga wangine na kwa hende here vumbi wakati wa kusolangana. Mautu mangine ga Jehoahazi gosi arigo gahenda na mafaniko ga kiviha chanzi kwa kazi za chuo cha mautu ga nyakati ga tawala Israeli. Jehoahazi akifa na akizikoko Samaria, na Jehoahashi mwanawe akihala hatue here mtawali. Kaiza mwaka 500 unafungahe wa Joashi mtawali wa Juda, Jehoahashi mwana wa Jehoahazi waanza kutawala Israeli kwa Samaria, na yakitawala kwa muda wa miaka 10 yena akienda mai mbele za Bwana na kazirichire za dhambi zose za Jeroboamu mwana Nebati ambazo waihenda Israeli zihende, akiendelea kuzienda. Mautu mangine ga Joashi gosarigo gahenda mafanikio ga kiviha hangana viharisho vipiga na mazia mtawali wa Juda jaoroka za chuo cha mautu ga nyakati ga tawala Israeli. Bai Joashi akifa na akiziko Samaria amwangana watawali wa Israeli. Jeroboamu akihala hatuere mtawali. Vikara wakati huo kabila Joashi kufa Elishawera za gwironi unyonge ambao were kaunda mtisha. Joashi mtawala Israeli akitaramuka kwenda mlola na akimririra akiamba, baba magariga farasi na hirika farasi ya Israeli. Elisha akiamba, rehemu hana mivi sehemu, na akihenda visho ngonya akimwamba mtawali wa Israeli, ugire mikononi mwako uha hariho kala za uhala. Elisha akiika mikono yezuruza yo mikono ya ime mtawali ngonya akiamba, vugulero dirishara mwambolero wazua, na yakirivugula ngonya. Elisha akiamba, haya fumaga, na yakifumaga. Kiza Elisha akiamba, muviwa ushindi wa Bwana, muviwa ushindi zuluza Aramu undanonga kama roho Aramu kwa wafeki. Ngonya akiamba, hala ya mivi, na ye mtawali akihala. Elisha akimwamba, fumaga yoti, akifumaga kana tao ngonya akiricha. Ye mtu wa Mulungu akimsukirirwa na akiamba, kalo undeifumaga yoti kana tano edu tandaho ndo ungaishinda Aramu na kuinonga kamare, ela vivi undeishinda kana tao wakeye. Elisha akifa na makimzika vikara makundiga wa Moabu gakayangira yensi kila mwanzo wa mwaka, wakati mwenga Israeli fulani maroka lama nazika mtu lola maona kikosi cha shambulizi baima kimtuhaya mtu kaizambira ya Elisha ya mtaro gutaya misozo ya Elisha tu akifufuka na akirungarara. Vikara Hazaeli mtawali wa Aramu watesa Israeli siku zote za utawala wa Jehoahazi, ela Bwana akashikitikira na kionera mbazi na akianyesa kukala na ajali kwa utu akilaga neche na Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na kahenzele kwa nonga edu kwa inga mbereze hata kufikira vivi. Hazaeli mtawali wa Aramu akifa na Ben-Hadadi mwana waki hatuhe here mtawali. Kiza Jehoahashi mwana Jehoahazi akihala kaheri kula kwa Ben-Hadadi mwana wa Hazaeli yemiziario kala waihala kula kwa baba Jehoahazi wakati wa viha. Jehoahashi wamshinda Ben-Hadadi kana tahu kwa utu wa uo akihala kaheri yomize Israeli.